Umukunzi wa Big Man Rwanda mubwira ngo amahoro Imana akomeze kuba nawe. Nje nitwa Big Man, aha ni kuri Big Man Rwanda twibera mwisi imikino, tuganira imikino, tugana abasportifu. Ariko aka kanya turi kuri Stade Amahoro nahagiye kubera match mu kanya gatoya ku isaha 12 n'umukino wa derby ugiye gusa ikipe ya Sport n'ikipe ya APR. N'umukino utandukanye n'indi derby zabaye kubera iki? N'umukino wabashije kugaragaraho mu itangazamakuru uvugwaho ibintu bitandukanye nka hashtag, amagrafike, habaye ibintu bitandukanye. Kiragura cyo nuko iyi match uko yumvishe mu itangazamakuru, uko yumvishe bagenda ku nkoranyambaga, uyu munsi mu kibuga naga ariko irabimeze. Ndaza kwinjira mu mikino yabahuje mubwire analize zayo. Ni imikino igera ku 108. APR atsinze imikino 47, Rayon Sport itsinda imikino 33, banganya imikino 28. Ibyo bivuze iki? Nuko harimo gap y'imikino igera kuri 14, ikipe ya APR yatsinze Rayon Sport nabone ikinyura cy'imikino 14. Bivuze iki? Uyu mukino amakipe abiri yose bitewe na condition arimo arayikeneye, ariko cyane cyane ikipe ya Rayon Sport ni ikeneye no mukino. Niba tubona ko harimo amanota agera ku 8, Rayon Sport no match uyu munsi hajya amanota 11. Nibaza ko imibare hari tuza APR uburyo ikinamo, uburyo itegura, uburyo condition imibayemo, uko amanota 11 mu mikino igera kuri 4 cyangwa 5 biragoye. Rayon Sport ikintu isabwa ni iki? Niba ishaka igikombe cya championnat cyashaka gusaba muri course ya championnat, irasabwa uyu mukino kuba yawutsinda. Kuwutsinda gara bivuze iki? Harasigaramo amanota agera kuri 5. Amanota agera kuri 5 Rayon Sport turebye imikino yayo ikipe ifite muri june yayo ni ikipe ya Kiyovu Sport ku munsi wa nyuma wa championnat. Ariko APR yo ifite imikino navuga ngo irakomeye, ifite Hilal, ifite Mireke, ifite n'inzawuke bitaye Kigali hariya utabasha ngurabara amanota yo kuba yatura umota kundi watakaza. Ibyo niyo bivuze ngo na amanota kwitera amanota 9. Niba Rayon Sport siyo amanota agera kuri 5, Rayon Sport itsinze imikino yose nubwo nabyo bigoye mu mibare igaragara yuko iyo mikino bitewe na condition iranganya cyane. Nyuma yo kwitsinda umukino w'amagaju, Rayon Sport yanganyije imikino 8. Imikino 8 utubona ko watsinda imikino 4 ugatsindwa indi 4 ukabasha kubatakaza imikino 4. Uyu munsi biravuga iki? Rayon Sport nibashe gutsinda umukino amanota 5 asigayemo ikitsindira imikino yayo, birashoboka ko igikombe cya championnat yabasha kwagitwara. Ariko ishoronge batangaje mu nzove baratangaza, urebye amafaranga bashyira ikipe ya APR ni prime, ubundi prime ya APR amafaranga yayo ku bakinyi mu buzima busanzwe imikino isanzwe ni 250 ku mukino wari wose wa championnat. Ariko wumve ko umukino wakubwiye kabiri n'ibice birenga hafi, kabiri n'ibice hafi ni kabiri hafi ni gatatu. Niyo bashyira amafaranga 700 ibazi. Ariko turarebe muri mibare ngo ba betinze ngo ba betingi ntago bishoboka. APR ni ikipe ifite matete ngo gutsinda Rayon Sport bivuze iki? Hari kiri kintu mutima uri kwirengagiza. Abakinyi ba Rayon Sport benshi 80% dufite urutonde rw'abakinyi 14 bamaze guhanga amasezerano, ariko 8 barabana mu kibuga bateye no match. Reka ngerageze kuvuga amazina ndi kwibukamo umve ko Rayon Sport no ni turufiri buyisunike ni ikintu wavuga ngo cyayisova muri match cyangwa kigekora muri match. Uwo bita Tambwe Magruari yarasoje, uwo bita Rishari yasoje, uwo bita Bedi yasoje, uwo bita Ganijuru yashoje, uwo bita Gishweka Olivier yashoje, uwo bita Asmani yasoje, uwo bita Azizi Basane yasoje. Abo n'abakinyi bangahe? 8 mubwiye. Abo bakinyi bagiye kwibrandinga nk'abantu bashaka amasezerano. Niyo respect abo amasezerano naho bajya handi bakigurisha kubera yuko iyi ni match navuga ngo international, niyo match mu Rwanda tugira ngo yagurisha umukinyi cyekana murangiza. Bivuze iki rero? Bivuze yuko iyi match bavuze ngo abakunzi ba APR ngo barayisonzeye, ngo abari barayisonzeye. Iyi ni match yo gupfa no gukira kuri buri kipe. APR amakuru kuva ishorongi bavuze yuko ino match yaramutse bayitakaje abakinyi bagera ku 10 bose basezererwa. Ufite 6, ufite umwaka warangije bagenda. Andi makuru ahari uwo bita Sekiganda yagize shoke ku mukino wa noza wa Etenseri oya wa Gorira ntago ari bugaragare mu kibuga. Uwo bita Nigena Kerema nawe yari potinze avuga yuko ntago aramera neza, barasunika mu muteye inshinge abashe kwaza kuri no match atere. Nawe yavuze yuko mu mboni z'100% ntago ari tare kwa kino match. Abo n'abakinyi navuga ngo niba abandi muri mu nyinyi ya mwamba muri derby babasha gukasa adversaire kandi bakabasha kumukuraho intsinzi. Twahise Kiganda mu mikino ya Sport bahuye 3.
ni umuntu wabashe kumenasa imitwe ibitego byo gushibura ikirenge ariko bikajyamo. Kandi ukora ko no muri Mediane ni umukinnyi ukora baro byihuse atuma ikirenge agira ishyaka no mu kirere hejuru azamuka. Uwo mukinnyi apere kubita mufite navuga ngo nindi rotari twaza kureba ariko icyo nagusezeranya cyo tutizimbye mu magambo, iyi ni match iri buze kubira imikino bita mentalite kurusha ko tactique mu kibuga, kuko abakinnyi bose bahaye consigne ngo iyi match kwitakaza egare kubona kiri gisobanuro wabwira ubuyobozi abafana impande zose barasabwa gutsinda ino match. APR ni itsinda abareyo nihangane mwakire mutegura igikombe cy'amahoro, mutegure n'ibindi bizaza mu minsi iri imbere, ariko iyi match mubashe ko muyitsinda mana ihange abareyo we. Bya breaking news nka Big Man Rwanda natangaje iki gikombe bahita mugitwara. Nabahaye fagiti ndi bugendereho, niba tubonye abakinnyi 14 baje amasezerano umunani bari mu kibuga ni garanti kuvuga ngo aba bakinnyi barakina bitanga ntabwo bari bwireserve. Twabonye Abedi kunakina nka Maneko, twabonye kunu Azizi Basana kina yaraye mu icupa. Uyu munsi telefone ngo yitanze ku wa gatatu ayihereza kiti manager wa Sport. Ni ukuvuga ngo bose mentalite yabo ni ugushaka uyu mukino kukabina keza, ariko buriya ngo abo bana babiri babigiza nkana APR yashaka gutsinda arashaka gutsinda. Umucamanza mwiza ni kibuga, arbitri aza kurucararamye areka amakipe agaragurane n'abarwayi bisubiremo. Mwaragiye amavanga Big Man ngiri kuvanga n'abarwayi, ariko abarwayi babiri habarimo indembe irembye kurusha indi. Urembye rero kurusha undi baramukubita serum naho wukiramo none ubasha kuba nafite akuka yitwarire yikomereze. Mujya mukunda ukuri ngo turababeshya ngo rese Paul ngo irakomeye APR sikomeye. Ntabwo bivuga ko kuba amakipe afite amazina kajyaka kwa amakipe afite izina ntabwo bivuze ko akomeye. Twabonye Sport za 2012, 2011, 2009, 2005 amakipe arimo abakinnyi wavuga ngo azijya ashaka. Uyu munsi umukinnyi nawo kubita kontra agacunga n'amasezerano afite muri kontra gusa. Navunitse uyu mukino ntabwo mushaka, ahangaha baneguye, ahangaha nahavunikira, biragoye. Reka mbabwire ngo rero ni saa 12 zuzuye hano muri Stade Amahoro. Mu kanya turi amatike ya 30% hose ari VIP regira hasi no hejuru. Amatike maragura ku bwitabire system yanze, ariko bamaze kwihindura akanyenyeri 999 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 muri system. Amatike maragenda neza n'ubu ngo bari kugura nta kibazo kirimo. Reka mbabwire ngo rero dukomeze gatubana. Mu kanya tugiye kwinjira muri line-up y'abakinnyi bari banzemo, tubereka mood iri muri stade, tubereka abafana, byose ntabwo kuza kubikura. Icyo usabwa nta kindi rero kandi kuri Big Man Rwanda twibanire. Naripanze akazi nk'umusore w'Abanyarwanda naciye impaka kandi twibanire kandi ko n'ukubana. Mu kanya rero ngiye kuyamwereka abafana, mwereka mood ku stade, byose tugiye tubisangira 5 kuri 5. Dukomeze kubana. Nitwa Big Man, nkunda igihugu n'abagikunda, narwanya ucyanga wese kuko igihe kimuhereza ukuri kandi gukwiye. Dukomeze kubana, turi ku Stade Amahoro.